Namuhla njengoba bekade kulanga lesithathu lemkhosi wemhlanga, imbali leseyikhulile beyikade ilaphayi eMbisi Farm lapho-ke beyikade ikhokhe khona silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu. Kuthi ekuseni imbali yadzabuka iphuma lapho-ke ingenise khona ilibangise esiditsini lapho beyikade ihamba khona. Ngayo-ke kuphelela kwayo njengoba kunetinkhulungwane tembali letingenele lo mkhosi. Imbali-ke ihamba yonke indlela ngekuholwa inkosatana yembali uMthandinkosi Sakhizwe lohamba nalamanye-ke amazinyane embube. Bahambile-ke bafika khona esithini lapho-ke kucale yona inkosatana yageca wona-ke umhlanga. Ngemuva kwenkosatana bese kungena wona-ke emazinyane nawo lafike yageca wona-ke umhlanga ngaphambi kokuba inkosatana imemetele ukuthi imbali yonke seyingangena esithini iyawugeca. Ngamandla esithini imbali! Imbali ibonakele inemfutho lomkhulu yabonakala ukuthi ideke itimisele ukuthi itawugeca umhlanga lotawakha emaguma elive njengokuthunywa ngemakhosi yemhlaba. Umsakato ukhulumisene nenkosatana yembali uMthandinkosi Sakhizwe lovetile ukuthi bayathokoza kakhulu ukubona tinombolo tembali tikhula njalo ngeminyaka. Wase ukhuthata nalabo labangadange sebawungenele umkhosi ukuthi bende siciniseko ukuthi bayawungenela. Konke kuhamba kahle. Itolo nje isikhokhile indlovukazi yasifisela luhambo loluhle. Yasikhuthaza nekuthi nje sitiphathe kahle nekuthi siphathe umhlanga lomuhle. Sashuca belishisa kepha siyimbali sifikile engabezweni lapho indlovukazi leyithi sitawuconza khona. Nasifika engabezweni nengonyama yaqhubeka yasikhokha. Yabusisa ukuthi phindze sesiya kuyogeca bayilela abancane kaBhamsakhe nathi la Mbisi Farm. Sageca nanje umhlanga wami lomuhle leyo wakhe emaguma. Konke kuhamba kahle kakhulu. Emakhata siweva ngoba njengembali nje siyashuca lo mtimba uyashisa. Ngiyakhuthaza vele imbali ukuthi vele sibe munye sihloniphane nekuthi nje sonke sifundisane lokho lokuhle. Kuba kuhle la mhlangeni ukuthi siba baningi kunalabadzala kunalabancane. Siyakhona nekuthi sifundisane ngekuba intfombi ukuthi kuyini nekugcina butfombi bakho kuba imvo nje lenhle nje. Siyabakhuthaza vele ukuthi bangagcineki ukusibikela lapha ku-TV abete batawushuca batawugidza. Bangesabi bayabona nje ukuthi ngeminyaka neminyaka tiyangeteka letintfombi ukuthi khulumela kona lokho nje ngalokugeteka kwaletintfombi. Ngemuva kokuthi imbali yonke-ke igece khona-ke esithini bese-ke babuyela emuva lapho abangenise khona. Umkhosi utawuchubeka naselangeni lakusasa lapho khona imbali itabe ishuca isuka khona eMbisi Farm ibuyela emuva esigodlweni elitsitsini. Etindzabeni temsakato ichannel yeMaswati kubeka Khanyisile Mabuza titfombe Kimberly Mavuso siseMbisi Farm. Njengoba ke lomuhla kulilanga lesithathu lawo ke umkhosi wemhlanga libutho lembali lencane bekade ke iyogeca kaBhamsakhe lapho khona leli butho belikade liholwa lizinyane temave. Leli butho libonakele yize bekumakhata liwufaka ke umfutho liyakhona ke esidzitsini lapho khona bebageca kona kumhlanga. Kanti ke lizinyane lembube inkosatana temave ubonge kakhulu umfutho lofakwe ngiyo imbali ekuthenini kuyogecwa wona ke umhlanga yize ke timvula betikadze tingileto lebetina.
Imbali ke ibhekekile ukuthi kusasa ke iphindze ishuce ibuyele emuva esigodlweni eluthithini. Edenzabeni emsakazo weChannel Maswati kubika noNtobe Kuthabethe naDududu.